Yami atiefo akwa bai na yamamo akwa babieu yamagana fo nyina so atenase na kase ebo ne monkyere mu enie me bosmeda netoso aduasa ana chief justice yema me madam Gertrude Eyetokunu Araba Esamba esa so wadi edima kuma ku enum ekoma mampani akufo ado se nyame ya adom a mampani akufo ado nankasa ntenase na wonye C dadako bonkuto na wo mudin na yemfa mpanimfo no nyina nkonkopiem esa atemuafo ewo Supreme Court na asam no eba ye no wo mo eka biewom na wo mote Ghana emrase wono nyina atimi akasa bi ede wo manu atoma kirem se anamo no a asam mpani akufo ado woni chief justice wo mo etuo no asa se bi oboni bi ayaba wo mutirim firi se wono mo hunu se elections ne ba beben enu nti wo mo paki Supreme Court se ne be ya eho asem ekopie wono mo a judges ne be ko mo chi se VW enya engine fort na wo ma won sam na gon se etwo akoto nwura mu da make nwura mu sada so ana ND samanyuko no ayen sam trofo nhia mu ma sa abre no wono mo trofo pani fifi avikwete wono so edi ani mo ka se anamo wa mampani akufo ado etuo no wonom ND samanyuko no mo dwene ho a wo monte ase efiri se adenti na ebeka bosome enum ama ya to aba na mampani akufo ado wo fra akunya no so akro na se wo yakohye chief justice achi na enipa makomako enum wo pese edom kwakopie mu ewo Supreme Court ewa bra wudru Ghana yen court ba tan krampo a ye wo atemuafo no bi ho no a yanka to apes wonie wanya dwuma bia enu nti saa judges dodo no ode wo mo eye dan ne enim se ekiradwo na so se bi mpane se ayi atwetan eni atwete ananam enu nti mene wo kasai Ghana Bar Association eyo my Ghana a lawyer fo nkabom ko ba tan kese wonom so akasa kirem se ekwan ya chief justice yema me Gertrude Araba Esaba Tokunu efa so a wo request yesa mampani akufo ado emfa a judges makomako enum enko Supreme Court no eyade se Ghana Bar Association kiremu a entiase bia da nim na wo hwese de Ghana mra no se kire no a ekwan ya sesanka emra no kire no enye no ana yema me chief justice wo fa so no efiri se sempo kra no se wo chief justice ya se bio won so nsene Ghana mra ana Ghana mra no so se wo chief justice na se oba appoint obi se won koye judge ewo Supreme Court wa de wo ye ene se wo be engage wo mo a eka bi ewom eye stakeholders no na eno achi no eye General Legal Council so anase Judicial Council no what me abo won mamane na sa the list no ekoma Judicial Council no a na afei wo mo hwemu a se esafata nko ade a na wonom Judicial Council fo no wo motimi apia letter no so e de akwakoma mampani na emum akwati se Chief Justice ye mame Araba Tokunu why na adwene se obeda ne se bio Judicial Council na petishifo etefufuo de afo omko achie awura wo manum se kromene enu nti wo bode omu kiremu a na anamo wa Chief Justice fast wo no enye ne kwan so eno no wapani a wono ne kasa ede ema Ghana Bar Association ne din ede Savior Kuji wakasa ne munsem ne. That is not what is normally done. What is done is that the three recommending bodies, the GBA, the Attorney General's Office, the CJ's Office, we bring variously submitted to the Judicial Council. Judicial Council will now send the names with an advice to the President. The President will now decide to appoint everybody else on that list, or some of them, or to reject the list, everybody else there. Just that he doesn't also have the right to prepare his own list. You have to get back to the Judicial Council for the process to begin all over. Well, I think that it's just a simple mistake. That's the way I should think. That's the way I should think. Because I am not sure that it was intentional. These things happen sometimes. Enti eni ayeti ye eye kasamafo ede ema Ghana Bar Association din ede Savior Kudi ana wo kire mu se anamo wa Chief Justice tu ye no enya ne kwan so ano no efiri se baabi a hye no mpene se wan fa nhye ho no mo a efiri to se tem enu ntima amene won kwa nachi na won sa amene biom emu nsam eno no ye to aka se bono so ane ye body awura mu e wa Asante Mantanum na Ghana mampani na adodankwa akufu ado aka se kirim se ekwen piamanyuko no fa so eje Dr. Matthew Poku Prempe etumu se Dr. Mahmoud Bawumia onye na bedi akire emfama no kotu franka wemi piamanyuko ni dimu no ayade eso ani ye pefri se piamanyuko National Council no ne se de course na ye unanimous decision se nya de a obia etime solity efri se mo ajatum se Dr. Matthew Poku Prempe no ne monde bo eso ani ye pan na dankwa akufu ado edi se wonya de tuja wom ko pie mu Asante Mantem de manhia himfie eno kase no kirem se aka ne energy minister ne modern bo papa iwa bono aba
eso ani ye pa enti emma mo bo de no enya de amanyokuru mu mpanifo biada obiara ni mu na ye free se papa na made ba wa bomri bia twam pa se obo aye mase free se chesi akane no yo swafo hwe o manga na ehuma sua so no bo no homode kofa ba yo kirem se wabo apa ne senti amanyokuru ni de mu nsi ni form kran na Dr. Matthew Opoku Prempe empe amanyokuru yi ebo made yi na kire asante matam no nyina no ko kire otumfo na de dwumade yi enya se mukuma se titire na ntin bebe na kopie mu dwumade na sen na dankwa ku Ghana mampanin ekobi Afiso Council of Elders Enquires members of Parliament in the nipa kudo bia wonu ba jintrima MPP amanyokorum di mina kum kopie mu asante mantamu na madwubade na ekwaso na dankwa ku fado e ka se kirem se Dr. Matthew Opoku Prempe na po ne modem mo papa yi tese waye bia MPP amanyokoro ni pa no manga nanso oswafo di blo ademan so meye o manga no oswafo a ode na ehon ne duan no wabo no body papa me kire energy minister no wabo adwuma pa ne senti senda ene Dr. Matthew Opoku Prempe no Obaba boy Dr. Mahmoud Bawumia ekotu Frank Kamen kunimde atumi abade a ogitu mpa na ba Facebook no so wa DLFM 106.9 emra je se Dr. Mahmoud Bawumia odi asapa wa uteze ne simpie so ne nyasem kuma ba benya bi no ahwe ne be hwe papa asapa nyasem kuma kran na dankwa gufu ado nsem nyane se Dr. Matthew Opoku Prempe no ne modem bo agwapo no eso ne ye pa ne sent o magina tumpra ko pese onko bo Dr. Mahmoud Bawumia no nko di nkunim 2024 abato we die Ghana benja no wono ehuru entraso mna okasa aye no emu kire mu nie ese onye obi a obeta lechi obenya na bebi ekire a nyakopo makwan na aba no ba na fa ono no bebu o man no as vice president and then answer MPP National Council ekoshia tie ba be tie free aba omia am say high ena opese ono no yes adwuma yi wan fa ba bia o to for wan fa ba bia amfa babia wa ufia afia ala onana agala of me friend napo oya mrese bedwani ama mensiasa oya minister so e wo maben ono na yura mabia eyi ni National Council Edi no baya no aya could say a pese mu no ubia ni National Council oka se debi emfata ye nyina abakana unanimous of the National Council oka se napo Matthew Opoku Prempe ese emfata so no ene ro abeka yura baomia eni awuti ye na dankwa gufuado Ghana ye mampenin nene enono enu achi ena nkrabumpure mantamu suafo e Titus Daniel Grover ono so kasa ekirem se wo hwe Dr. Matthew Opoku Prempe ne modem bo papa yi ose awojo de obeka bia no oyo ne sent omu woni som se Dr. Mahmoud Bawumia edi a wa boy de obetimi aboa ma breaking the 8 agenda na tumi abema ne mpiama nyoko ni se to aba on film pimi ne do ni nan mu a o metumi abeforo o man Ghana bandwa yi atimi ebedi so eno so mu enkyeremu nie Opoku Prempe is a doer, is an action person, is a person that when you give him a task, just go to sleep, he give you the results. He's very accommodating, he listens to a lot of people, and for that matter, a 4-time member of parliament in this constituency tells you a lot that he has what it takes to break the 8 for us. So for us, we think that His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia has made the right choice to give us a grassroots person. So all we need to do is to rally behind both of them, because the Fagera is the sole person that has the prerogative to decide who he wants to be his running mate. From President Dubai to President Kufuor to President Nado and now to Dr. Bawumia, we have given them all the support to come up with the running mate they want. I want to believe in that. They have done the right judgment and will deliver. Any awoti ye eyan krabumpure mantamu suafo Daniel Titus Grover nene ena wote ye no yento anwumre no sia kasebo no eso a na ye different krabumpure mantamu ansansa krokotia ko a DL wahane nsi a chiri pon cross wo no Ghana fana baabia kasebo no enam so na sebi empanese wo bofo ene de nenam ehwa paso nti ye da so agine mu ewo NPP wo so manyuko no emmu na ayana empanese akokọ be de woni mu adekye na nso wotie edi free woni ano ni nyina no ene se ene wo bra Dr. Matthew Opoku Prempe NPP amanyuko no eyi no ede le kire ewiase nyina se wono ana ebeboa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na wono mapagya Frank ade akowiem akire Ghana fo se wo pa manyuko ba ko emu odesa no manam a eye NPP no sabre na yewura wopem so ko bia wure fra sante kotoko hene wo tu vo se tutu abebio na wono so wote ho nanso na wa time chuku se gangster cat ya wote nkura na wo mu wiye no ana wo mu de yewura napo ekokire wopem so se na nei wo nana de na ba no na so musai na no ana wopem so ehotiri akasamu ana atiamen ene hinkwa atiamu tiai
ana wahene se makasa yes wahene kasa me yanku anim na ne nsam odi to da ene se wonam na wotete se Ghana fo kire se Dr. Matthew Opoku Prempe wo yedwe wo ya hantan tire se won fa nipa nya hwe man never is e wona ne so nanso asanteman e kire mu a na enya saa ana omotete wo tumfo omotete eye Dr. Matthew Opoku Prempe eno nti opem so kire mu a eye ne yapa na eye ne nwanwa se wonam a wotete se Ghana fo kire mu a Dr. Matthew Opoku Prempe wo yedwe na wonde wo ka kire ni plane se wono ankasa gina hwehwem na so wo hwe nanim di na so wo hwe ne ho na so wo yedwe nko ade a won sesa na adwen wo kire mu a botayenti a NPP amanyuko no eyi no no ene se wo bebo Dr. Mahmoud Bawumia kire dom na wo matimi atu franka preto media ma NPP na wo se koba se wo yedwe na se wudi NPP no mu a enya de se betimi aboa wo yewura wopem so kasa no wo kire mu a wo se sa abrempo ananapo eso no wono a na bua no ehwe ni school etua ni school fees sa abrem na napo eyobi a na wo bra no ho asepa na so nansan watete sa napo eyedwe na dwe no so waye ne de aburo so we yedwe mu Pro Max enu 20 wo tu no fo wontu sebre se wo kwakwa campaign no wona ne ho adi ye entra Ghana fo nte sa de adwe no a woda na de na Ghana fo ka no edni be ko wom wo bra wo pem so krob ya wuro fra sante kotoko hene wo tumfo se tutu abebio wakasa ne munsem ne me bedi makasa ache no wode metunufo nanso ma menka nkyerɛw ma Dr. Bawumia nnu no ho so woyi wo ma ne nnu no ho so woyi wo wo koye no koye sompa ne di na chi na de obekyerɛ wo na wo so woyɛ dem no waka ne dem na meka fa ho brase kodi akyire na ye ne kama ma me ye setie na de ono obekyerɛ wo na ye ba ye sen krofo bi se wani nso ade me se akolai me tete no ofie ma hunu sa ade enti na ye kasa de ye ka no media mesa wuti sente sa ma ne nye ho na ubanso anyame tumenti ubedi akire na bibia ya bompa ya akire na de nyame ahyehye ayeho amai Dr. Bawumia ka chenza me de na hyenensa bia wonso tete no enfomso bia na beba maso nti na me amenti an wodem Ashanti regional chairman wosme dana se papa aye wontumi da wonso bibiara wagya na chi na ye na ba ko kama jame wose de aka de ni nyina wo nyame ho eni ayeti yi eya santema wura krobia awurefire asante kotoko hene wotumfo se tutu abebiewu a wati krewure na brewure eye naso ntiaso ana wo kirem se Kwadwo wase Dr. Bawumia ema nani na ho na wonfa nani eni napochi saa na se napo eye niamo ho nsem a wo mebo na mane wa hemfie ho no nchi napo ncha dem ntia no se mbabetia napo no oye obi akopie mo asante mantem a oben bebia wote no oben kunwa na kakra wo oben penifo onu wo firi apagafie ankasa enti otumfo no wo hwe ne kasa mu ankasa na waboa Dr. Matthew Opoku Prempe ne pen emra na okọ school nyina no abakosam kyerɛ sɛ watua ne school fees nyina ma ne da enti wenna na aketo a no waboso ne nsa akyerɛ na de a enti nsema hodo watete ne montene so no na ɛsɛ wote na abɔ ne pusa kakra firi sɛ ono angasa kwan ya odene fa so ntete ode ma no na nya sa bi na opese nkaje obete e wo Ghana fo na nso ekoba ne sa enti wo hwa ehunu se ba bia wo fire no ene ne din beta ne din se de ya wota aka ne nti no se ba ye kyena enkofa ebodina keke bia manti onna subampa di se ba ye betimi aboa na ne din beta ne din hoyi atumi akofa nim nyam e de abra account no e me bia account no nso enti we de wanye ne yedi amfa no koma no boko so ne kae wasese odi aniamo ho se amfa ne mreme yo me ye sure so wo ma agudam ntia ne dem amfa moko akra mfa ho a se kwaku ananse na won soma ne bantekuma ana ka kire se he kwaku baby akwakodi agronhwe ho yi pa na dance ba pa di free se udin midin bata udin ho nti hu hia pa we do tumfo na aka so na aketo akra nti we na aketo Dr. Mahmoud Bawumia ahwe anese opeso fro no ya kakeka bensem kakra de fara bra se me ba betia ho se enkunuma nso empane se eye tenten sin ni wura ye kwa no ne yate sa de tie we de muda ho otumfo na akasa no nti we ye hwe ni mo se sin ni obetie na sasa na mpesa nka o Mario ye emra na wudi anyina mmoasem no sesi ade osofo wa hwe ase what se waje odi opele ba bisa no sesi efia se pa osofo wa hwe ase nyamiadom sesi ano ma pass baton na ma DJ of Mario na ne wife tie me dia ontie no ntie ni ye free say ni kunu da form say da form say tem ono mi say ne so okwa so ni say ni DLFM bi oda no
awunya kata no sisi kura anya ba bi kwa ma wona na yafa say wasi futukuko ni ka kire wo ewurade Kwadwo presi hallelujah mi ento aso yanto akase bono so ane ye momfa ngure bo ma hye bedwam na dom kuma ma hye bedwam akase ekirem esi amekasa yi wode ma tena se esi gina ye se ne free na ekwe ne vet na bekoso na danko akufu ado pani oboni din so meye energy minister minister of state environment energy ministry no Habet krapa wone mu kirem se free na ekọ empenifo kwa asete zo mokwa akotrem na vet na akoso se ekototo aba hwehwe mu na papa bisa ne nsem na wayi ya no ane ya mane dibrem na kwa akoye se energy ministry no kwa ye state ne de omo kirem a enya de ombe atum na ajatum nya de ombe si wo kwa mokwa akoye sa vet no na deputy minority leader Emmanuel ama kofibu a wakase kirem se wo hwe dom kase ma hwe bedwam na mo motu ene kwa mo paso mo faso ne so mo bomoden adwetwi ene kirada akọ body a hwe ma hwe bedwam ndi dwumade na be kọ so mo maje se dom kuma no kura bo nka bi tini nyina ba de se de ntwanche bi be kọ so no mo dwen hu se da bi se na be kọ nda na se we no kama mka bi amamu no enya de na se dom kase ma hwe bedwam no mo gitum de akọ ba ni se da se kama mka bi amamu no mo sini trase ntinya de o ma ha mo humpo asa o mo mre no ma daje ekope o ma hwe bedwam no kọ vet na se kura ndi Ghana fo nyina ntie ne ye pefri se efri ne kwa Habet krapa no o mo kọ so mo kwa akoye vet na se mo hwehwe mu na se dom kuma ne yehu o ma mo hwehwe ne se we mo di kan agima so trade da no penin kasa na o kirem se wo hwe na ma wa dom kuma no peso mutuo na etietie o ma Ghana ya ma mbra no na fin so kam ke bia memo na se ni senti efri na ko ma treka 2020 statement dia ba bontin sentrefo yanka na Ghana fo nyina nti bi se efri na ko ya kwatena sen na ne o penin ani din di Habet krapa no se enne ya kwa vet na mo hu se dom kuma na we de o ma ka kirem do mo yima sutre efri za na manwa ndi MPP amanyoko ni tuo no o ma ya krado so mo ma tese kam nka bi ni nya adwuma ni senti kan ka bi ba kwa so o ma se bedwam ti nya de o ma ha o mo ho akopie mu kwa we ni enkra hodo a freedom kuma o ma se bedwam aso ye ba de ya ka se bani me ya tena si ye bo akire e de amanya na tiefo ko de free oba nso no minority ne kira se o mo nyine ntum se o mo se dom ka se ni kire mu se ombo moden akọ tese mba botwi ene kire de akọhye ma se bedwam ho ti de omba ka bia na nsa ma ga tena ba ka ka mo nsa ma de mo ma kwa mo nkasa bi majority ne kira se o mo ma minority ne nka bi na dey se o mo doso enti de omba ka na be ya kanka bi eni se kanka bi dia na se hu hia kra se ombeko on say ya obrofu bi wo parliament wo you say minority have their say but the majority have their way mo pa mo nka dia mo pe so de yaka no eno ane de be ya adwuma na de ba kokura atwa mo nsuru mo se ni pa mo de ne ba no ya injury prayer as a time na so awie mo man for 90 minutes no kura we hu no so but here is the case in so say na po na akwaye running mate enti ministry ho no enye vacant ana ho na medwen ho amente ase no hono kakra na de because etetu ampanisi etetuam so hu ana sansan so kwa etu a wode na chiri ja akroma so say ebeka na wotwe mpo ame ato aba na say energy minister ni hono mo I think say one of the ministries so sensitive hu hia because any kita Ghana ho yeah enyina ma hoden na nsen ya nyina nkane kakra bobo na ni kura ye ho papa kroma ase no ko na asem kuma ho enti I think say minority na besere won fine ehu hia ni ebi wo hono mo a ebi on badwen se yebufu sam kakra sa na mo bibia o mo badwen sa na ebi o madwen ha na emo no at this time no they should consider the nation as Ghana no so hu o mo consider Ghana no say energy ministry energy finance any health ministry yemfe ni agro so your man ya so I think say o mo enya kra yes I think say o mo nkonkwa adwuma okode waka ne wo fa senketua ne wonom enti wakan ombeti efri se Ghana se huyi anyinam kane no dum so na ha ye deda ne nyuma ahodo no so a nyam ne twitwaje ye nanka kura ehinde ntumi nya hwene mfa ne dabi aka ye nya hwene se woni me de make ka bai oh yes aka ye nya hwene kura enti no aso ye bi ho no mo ehu hia enti ne be sra da etoto sre mo because minority no so ntimi nkane sa wrong say aka how many months near to about 6 I think say 5 to 6 months 6 no kura nu papa ye mfa ne say 5 months so 5 months na ka no energy ministry ho no enye vacant ana so de se ko ba ne say mo Kwadwo praise hallelujah enti we de wo fa kasa ombeti a omuntie say Emmanuel amakofi bu a elembele MP me am wo fa ase no menene bekasa menene beka enzimane kakra Ghana fo nti yes Ghana fo nti wo mo nkonko adwuma Kwadwo ye to akase ebo no so ane yakua animuale na fa message bre me e wo Facebook no eso na keke di frika so a
and was say Dr. Alhaji Mahmoud Baumia and Dr. Matthew Opoku Prempe a perfect combination pa na 8 ni de omo break awie ana kodwa sempa furniture west Kumasi Adum and was good evening to you and to your listeners. In fact DLFM news no emu de sano man na mo Kumasi Adum de ba bia jai ya usebe edifra makoma himfie and was say I am watching you live edifra ya Gospel Oak Barber Shop ewo ehinie Kumasi Amakum yada so was good evening and Kofi Parliament was say we are in election year. Everyone should be careful. Live from Agona Bobikuma Apayadase. Ana Ogan Tinon. And was say that be Kwadwo Chese Boni di nipa bi pebio. Omodi aba. Watro French. Kwadwo watro French. I heard them say one be kan we no. Was say 17 French you. Was say 17 one kijen react non prevent. Oku you say we French there. And idea. I'm say German for language ni bio. Yeah, radina me aso bi asoma no. Me ato akase ebo no so ate na French na bara no waden. Ya to akase ebo no so a enra ana Volta River Authority VRF e de krata 10 PM on so a munsam de e te say asaponnum. Ni nyina no ene say akosombo dam no asa ye mabiem. Enu nti wono mo sa bebie kire spillage. Ama enso ne bi etimi akonte sa de akosombo dam no. Yebehua na jigudam na buagu na womo ekirem se womo de bibi aba fe ne se emergency preparedness plan womo de ba bontre so na emunsam ne bi ne se womo ne Ghanafo ananse titire womo a akosombo dam no afibia no ebia ha womo no womo ne mpanefo besi nkonwa we ne stakeholders consultation ama wobia timede na adwenkyere etimi aba sane ebe ya nsuo na omba bebie no ensankofo hawo emma na no ana north tom na hye bedwani honorable Samuel Okogyeabour ablakwa echirem se anamo no a VRF peso mutuo no ani anyan na ehu si atemota forest bam na de omo kan na no ene se wo montime ntananso ofre sempanesi de wo hunu biem ana dompa akoratwa mansan wi aka nso se asakraman wo botra wonya yimtu Okogyeabour ablakwa echirem se yeti krom ha ana 2023 Volta River Authority ekobia akosombo dam ewi akire enipa mako empem aduasa 30,000 Ghanaians ensoro etu wonum efiri wo mufi amene okasai baabi a ebinom tie enya nika nanso atorente mueda so amenipa eda so atete baabi a wonum empe enu ntini yakasai se eye VRF no amfa saa plan na wo moka no ama meto montre so ama wo mahwehwe mu ahunu se enokure yagitumo yeye anase yagitumo nyeye a Okogyeabour ablakwa echirem se wono ana afenso no eye central tom na hyebedwani wo maka bom ene araya fo tintim nkrata se wo mo de VRF ba kogirem e wo court pa free se afi atwa mu no omu bi enso ma ne fa nipa no compensation empatesika sei empenfo entua bepem ne amene Ghanafo ade hye enso ne fa wonom e wo mepe azizenya kawuno ene ne importamu adidome potoi ene povede ni nyina yadam no kase wo mo da so a eda emiase enu nti otiremu a enhyehyɛ no a VRF aye no wo mo fa meto montema Ghanafo nyina ndosodosom ni ehunu se bio emu da ho anase mu na ho nte sade a wo de VR nankasa ebe court yewura Okogyeabour ablakwa wo de sansem wo nyina to da wabre a wo hye na nanom hemfo a wonom ewo dwapon. Advantage of this program to remind the government and the Volta River Authority that the victims of the spillage by the VRA from the Akosombo and Pond dams are still waiting to be fully compensated. 10 months down the lane, the victims, particularly those who are displaced, some of whom are still living in tents. If you come to MiPROMO, you'll see hundreds of our fellow compatriots still living in tents. We want to remind the government that it is not acceptable that after 10 months, people have not been housed and people have not been fully compensated. It is totally unacceptable. We saw a statement from the Volta River Authority that we have to prepare for another controlled spillage. We want to use this opportunity to send a very clear message to the Volta River Authority that their disregard for our dignity, for our humanity,
that occurred last year. We will not accept that this year, and we will not tolerate that this year. Before they spill, we want to see their emergency preparedness plan. We want to see their plan to evacuate people from harm's way, and we want to see where they have prepared for the people who will be evacuated. Any ayeti ye eye north town mra se bedwani Samuel Okogyeabour ablakwa ana wo tirim se saboa sansa se wo fa dia wo de kire enu nti se VR fo kire se enwa ye nhihye bia ansa no mo bie ensuo no animu ya no wo mo emfa emeto emonten eso na MP anu si yepe ana wo hempon a wo no wo vume nananom atrankonya wo no ana wo ye chairman ema adwumade no ne din e de togbega Okokwanko nana yawo akono a wo toso mienu wono so edin sambi to dwa e fa sansem no ho a ne nkyeremu enie. From state, we lack a lot of developmental projects, especially when you look at town. We don't have any factories. We don't have any factory at all in town. So our first priority is to find that at least there should be some factories in our area which will bring the work to our youth. There is strength in unity. We have realized that the tongue as a whole have been left out for quite long, and we have decided to bring all tongue states together, the 13 traditional areas together, so that when we are together and we ask for anything, especially from the government or from any institution, they will listen to us more rather than doing it individually. That is why we have decided to come together. Ebusuani ayeti yeyi eye wahempon a wono wo vume nananom atrankonya ne din e de togbega Okokwanko nana yaw akono a wotoso mienu nanum nsem eno no ye to akase bolo so ne man Ghana fo akasa na omo nsem nyina ne se ne o man Ghana yetim sese ne nyema mu aye den aka na Ghana na ha de papa wonu mu kire ma fitiri ma Ghana je fa hu de sha ase nkakra na jana nka bo sha asasi Ghana fo nam kwano so kokakra nka ese enim de si ya jeze ne efiri soro ebetwa bayira huma bayira ntumi ama akase Ghana de hia akase tirim esi amekase no o man Ghana ne atoya beso ne firi se aho kire pa ne ekoma eku abro koto de to ama pada da so no ebi na ato o man Ghana fo yin na esi amekase ne ma hodo e kan o man Ghana yesi kasem ahwe ase no e yo man Ghana ye inflation no mu tirim se Enquires ba akokra fe nso kese ka hodo ya de amansan dwa so no mu tirim a enya ka ketwa Ebusi Ghana CD omo kire ba hwe aso amansan dwa so ze su ka ho bi Mama Ghana esi amekase sika sam de nya de so ani ye kran na hwehwema hodo a International Organization for Migration for the batu dwa tirim se Ghana fo mebunu pa kese beburu ohamunji chemu aduonu 20% and a free film mienu ne aduonu 2022 akosi 2023 no munyina bo maden etutu kwa ma ya hodo bi so kirim se o man Ghana ni mu ya den ni senti o mutumi tro man Ghana mu ha sei ma mu nsa wo me no madaje kwa na United States Department of Homeland Security for so de robeto abonte kirim se ene mo hwere ni mu se Ghana fo de je be 25,000 ene o mu nyina adwane afro man Ghana mu akopie mu amono ne ahodo azo mu kirim se bi mu kwa o mu kwa kopa adwuma ye ebusu kwampo jezo mu kwa akotena wa kura Ghana ha se de 20 time wonu mu se bi o meje hwe mu senti mu kokoro no maton kura se na ekure yo mu nsimu biu na de je ne kirim se o man ne mu ya de mpado mu tu ko ebi mu ko United States of America ebusu ko Canada ne amama ahodo aka eche se hono mo no eho de pa fi se mpenifo ho kurom hono mo no o mo to ne mabobra pa ho ne senti eho mo ya de senti Ghana ha se de aba mpenifo ni kuro ni gura to plenty nya ya Ghana de hye no e kondo kurom ha se kura na no na de ye kase bo ene Ghana fo e kase na ebiza mo se na Ghana fo ensem se na editio na mo nso sempa na mo keka kase na mo se hwe munnim ntia ya te se ya se ne ye wo suahunu na de ya wani hu bi da na akọ bom te se nkwantene kwa wani senti ya te se Ghana fo ade je mo kono mo kwa mo nsam ma fise hono mo ya de senti mo ma ya akase mo ne yen kasa bi efise ne se kwanya ba se me mfiri o man Ghana mu mfiri ma ni vanchira mo no ne nkwa ne kwanti bi a menya so na ne se ne minto me so to kwa na menwa ne kwa na mfa fom kra mekọ Ghana fo kirim se de o man na hye no emu ade ne senti no kwanya ba de a enye de nipa ba akokra be ka o man Ghana mu wo mo ensem ni
papa me nya kwanye nne ka say yesi me nko ye friend is Nigeria okra me ko ma ko bo me bla o ejuma na kasa wo ye scan ma bi ni say case o passenger ne ma scan wo infa na nipa ni Africa say nipa no wo scan bia no de be Africa nipa no wo scan bia no de to ade scan onye bi o man mo ede ono mo tre scan so no mo mudi o mo ache no mudi ade ya ye wo ye youth na ana ya wo down ye ho kire yen sa ade business bia ne scan bia ne hospital kwa ubre za trotro no ka ntumi to fuel ntumi to shi de bia ye tu passenger kwa ma je be di kwa boy 1 city kwa na nya single room sisi a we so ko han we youth to say me age now we so ko rent single room ni boy say we should advise ourselves and leave this country for these politicians yeah free country no yeah German politicians no because omu may anything better just say at the papia no ho may look at the environment so to say yentimi nante abonten Ghana nyina abon baby abon mfuturo nko na ye country no ma so what you say baby abon youth am country we mu advise ho na free country we mu akwanto enye kura na entisa Ghana ha say opportunity aba say me tu kwankwa ye adwuma wa brochi me mana so obi ni na ye adwuma meko be kire say so ponkwa ne se kura meko kochuchu wa jipe kese be say Ghana ho ton ade kura wonya fa so eniema ye ton enia because of say eniema ne bua ye dinti no wo fa so nia akogu niema ne so hye insuta hye ye no le kwan de ete insuta e wonu me nyina no le kwan so nyina yiri eni a woti ye Ghana de hye bi na mo kyerem say de o ma na ye no Akwanya ba na ne okwa no kotwi ponkwa sekura boka kotwi emu nkyeremu na de ato mo anim no they say the end there unya Iraq ne Pakistan ko nya sem kuma oko oba pa na ekan o o so nya ponkwa sekura boka kotwi free say dwe de no mudi nkruma ano emfa so obi ani so me friend bi was no unya Afghanistan obeko they say bi grass wo pe Nigeria kurako Nigeria fon so bi gu ha o enti abusuye Ghana fo na ekasa no wale na when you D Black GH and was say I am watching you live at the Dental House and down was see DLFM mu news no emu da ho e loud and clear pa ye da say Apakan GH atena say latest from the world of sports ye gina we so ajaboa for crowd to ye ba Apakan aba makwantu ho nsam eye medadwen nanso me yansam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo na me hu say wo apply for visa assistance a enfeli efri say wonum ewo track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amount say we call United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho work permit ethetri. Ma mentre wo mo etri kwan. Sunday Sam's consult e wo Ofanko barrier. Asofan our Ben Wise Park Hotel. E wo Asofan New Station hono mo a. Phone number 0244 291546. Email address nso e Samuel Owusu 626@gmail.com. Yeti ehudi enti we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen frɛ wonom na nso bedi adanse Media. DLFM 106.9. Abusia enanyumre mayen sama wa dron an sama wa kwa bamfambra DL 106.9 FM kasafidie so ene branda enyumre no nsia kasebo so mrewedu se yesin kunya na agudie mu so no ensama ko ene Nhyiraba na abusia yede ebesomo Ghana de wa ena nkrofon kroso de ne etofam sesia no ene yaboabo ano a yede ebabesomo wo sonfo enanyumre eyeme ayensu ano de hye Apakan GH the blessed kin intentams wa yansha siam fie ndie mu e fie dia uwura mu e abrantia ye freno Aaron Esa na kache na nsia no bu na ketem e kopiem e boboku a ye frene St Johnstone's FC e ma ye frene Scotland mu na Scottish Premier League num e na team ye frene St Johnstone's e na abrantia na kasa o si St Johnstone's FC no e great team ntinani age se wabe sign contract at the amount or say a great step for the career say over to me develop or say so much proud of no say where to me kwenya obesia kandiama team way. It's a great team and I say I'm always happy to sign here because it's a great step for me for my career to develop. So much proud of myself.
Aaron Eso na watene cannot one Samsona na odi tuja echuma o sere bota ekese ba kopa ene se obeyere no wasi akan Eriama St Johnston's FC team no na fence wenya call up Eremo or Black Stars of Ghana. Oh yeah, that's my priority, you know, to be caught up in the national team, the first team. Yeah, so I've been praying just to, you know, play good here so that I can end the call up there. So that's my really priority. Aaron Eso and Abusia Watenenka, no a player, Edema Bechem United, no a defender, Nansea, under 20 team no, now Osiaka Edema Monday, Wako signed 3 years contract from Bechem United straight to Scotland, St. Johnston's FC. I don't want some Eddie Amao, na Nansen Asama ba a Obia Cabino, a coach Kwesiapia, or a Sudan national team head coach, no sounds here GFA ESCO member, na AFCON 2025 qualifies no. Ghana ene oma ye friend Sudan ebe shiaro na akoye nsembebre na Ibrahim Sani Diara former communications director ma Ghana Football Association o se kwesi apia men resign ne resign ochna enkrofo amoka conflict of interest no one mo nyadwo se 2010 Ghana ne Serbia Asia World Cup ase na Milovan Rajvac ene coach de Emma Ghana na si ye share o ma ye friend Serbia enti mo amokika sansem ne de one mo nyaadwo se kwasi apia ntu adwuma ne so mo resign ochna. Kwasi apia should not resign. Why? Because number one, I don't see the issue that people have been raising. In fact, we had a similar case with the Ghana played against Serbia at the World Cup in 2010. Who was in charge of the Ghana national team then? Right. Yeah. He was a Serb. He beat Serbia. Maybe the difference between him and Ghana is the ESCO. But there's always a case where people can recuse. Ibrahim Sani Diara Nebusia Watenenkano na otwane Samson okasa yade fa AFCON 2025 qualifies no ochirema osi kwesi apia inde no yamfane nsamne ntu akire dia efutu sam a owo edema otuado ene se ma oma players bi emfele se Black Stars no eyo oma japade nti oma dakora na yabe from na oma bebo on create competition and former players no enu achi nso no young players ni bebre piepie o Ghana omu hia akwanya no omo sa akwanya no na omo qualifies no na owogidie se sa nkwala no mapie no obetumi de Ghana akodu bosha asase ne so. Players should never get comfortable that they are set members of the team. They should all be on their toes. No prima donnas. Yes, I agree. And that will keep us on the path of qualification. I think we should take a lot of leave out of what is happening at the Euros now. We should have trust in young players too as well. Ibrahim Sani Diara, a former communications director at the Ghana Football Association Ebusia Watenenkano. Na Ibrahim Sani Diara and send somebody to ya HMA coach Kwesi Apia men resign and Mr. Osei Owusu Bempa or ye veteran sports journalist Ghana or see Obia Obe defend Kwesi Apiano na until the word conflict of interest I say or see Eneno Unya say be kwakofa document bi ansana yakase Kwesi Apia ni oye enye o si bebi amra eni no aya sabi ye di nyansa ene ye adwuma enti wo a be defend Kwesi Apia bi amasa na onim ni okeka. And when I hear people defending such things, it's obvious that they lack understanding of basic rules of engagement with respect to conflict of interest issues. So you don't have to refer to any document telling that it's conflict of interest. But common sense should tell you that some of these things, doesn't cover every aspect of our life. Use common sense and good judgment. Mr. Osei Owusu Bempa, veteran sports journalist and Ebusia Watenenkano. Dr. Richard Dia Insenchire, president Edman Samates 1996. Yenine dim komani yebisanse nansen hasene Okogyeabour Ocran Nhyiraba nkoye ama the other teams no take over na den has ene kotoko. Eno ase ne ha omone de oni o makachi nti ontumi nkyere. Ne mo ni obeka ne se nsakraya aba football mu ena wiase so wo pensakraye no oka achire se wo hwe hasene kotoko din a enka ni bi se na omo ye omnyama asesa nti obeka se
eno ene has ene kotoko na mmom no enya kotoko ne has nko wiase mu ba bia wo hwe big teams ni bebre a almost struggle. I'm surprised and not surprised because the whole point is you have always to move with times. I believe the football industry has changed completely in the last 10 to 15 years, and you have to move with time. Well, I'm not privy to what is happening internally in Kotoko Heart, but I think definitely when you take most of these foreign clubs, those who fail to change with times are lagging behind. What is happening in Dr. Richard Dia Insenchire president Erema Sawantes 1996 ena busia watene nkane endra ena bobo kwefene Sawantes and then ana bobo kwefene Nswateman FC rather omo pa omo new coach yefene ya opre omo pa na wontuma na wo unveiling aseno ena honorable Ignatius Bafo Ewua oye minister for employment and relations ena feso Nswateman FC ono no ye board chairman Eddie Emomo o kasa ese ne na momonten se na maso kredu ekokran wan kromo o sisa ansem no krebi anim maso kredu ekono o kromo emo no kra no odi ni nhira ehira no enti sansem na ne na monten no krebia enim. I want to state it here. Say enyemokre se coach Maswo Kunobu efi enche wabra wamo obi amani. He came to me and indicated to me what his plans are. Ena miya mishra submano say sabe abrabode yeboko wenim. Honorable Ignatius Bafo Ewua etwane nsem so no ena auditor ga echema osi inde no Nswateman omo project no imfie nan a edi anim no ne omo pese omo ye ne se omo identify talent omo training talent no na fe omo ton mo ede kwa ma ne na sa project yi omo wo no omo tutu omo ania no ena omo hu se ya oprekon ena be fit into project no enti na omo de ya oprekon abai. Your project here and say your percent in the next 4 years. My year team Ghana hapa one you identify talents, now you train talents, now at the same time you export to talents. Honorable Ignatius Bafo Ewua ewie kra no ena in the order to Nswateman FC players nanim says the omu new coach ya preko maso kredu nsamene de atwamuko enti mra mo ne maso kredu adwuma no obuo ne ahobrase o mo de maso kredu no omfasa emfama ya preko. So players, this is your new training manager whom you are going to work with. I expect one thing from you. I expect said the loyalty Modima Coach Maswell will be the same loyalty Ebemano. Honorable Ignatius Bafo Ewua board chairman Edman Nswateman FC ena ebusia watene nkano na Ghana Premier League 2023-2024 season abewie na Laye Kingston team of the season no abeto dwa say na tie Samantes goalkeeper your friend Kofiba ena da goal post ubenya Francis Akwa of Bechem United na wenya Kamal Dini Mamudo or Mediama Razak Simpson or Aye Nations ena Heart of Lions omu defender friend Ebenezer Aban ena wechiro okwa midfielder ubenya Muhammad or Bobo kwa friend Accra Lions na wenya Emmanuel Kayeke emne Abdul Manaf Omar a Nswateman Steven Mukwela no okotoko oko Evans Osewusu ewa Samantes ena ubenya Steven Amankuna Brekum Chelsea NLD lines no coach no Nuruddin Amadu a owa Samantes 4-3-3 formation ena obo na Kumasi Asante kotoko officially no oma confirming say Emmanuel Entry formerly of Nations FC no oma signing na oba besia kan 3 years contract ena kotoko ediama Emmanuel Entry oba be born the ball ediama kotoko ye do nsem ediama na te wamanone no Euros 2024 eguswa ekoso na enanwumre semi final first game no ebaso eye big game brutal eye Spain and France nebo non so yana sa game no ebaso na me no ka say two national teams no first 11 a mo de bebo game na betodwa uram e Spain a say na tie goalkeeper no Unai Simons ubenya Jesus Navas and Marc Cucurella a omobo 2 and 3 na wenya Nacho and Americ Laporte a omobo 4 and 5 over midfielder ubenya Rodri and Fabian Ruiz na wenya Lami Yamal Dani Olmo and Nico Williams omobo behind Abrante friend Alvaro Morata 4-2-3-1 formation and on my friend Spain ediko game with
from coach friend Luis de la Fuente uram of France akachin so a ubenya Mike Megnan oda goal post Theo Hernandez, Jules Conde, both 2 and 3. Now when you William Saliba and Dart Opemecano, our mobile 4 and 5. The more my friend France. Okomed Fodwa, Ubenya Adrien Rabiot, Aurelien Chouameni, and Ngolo Kante, our more med Fodwa. Now when you Osman Dembele, Randall, Kolo Muani, any Kylian Mbappe, or Mulidi attack Edema France. A 4-3-3 formation and Omonsoba. Yadon some at the Atu and Nimna. Yes, sorry, so no. When him say Copa Americano, I him na Chia Dio Chino Chinano. About 12 a.m. Kenya, or my friend Argentina, and so any Canada, Eddie Babuenia, Yadon some at the Atu and we say, you know, so now good human someone, then you may have Bobuano, Eddie Bedano, young fancy, me in some ever smoothie, I may just sono. Yes, swallow this year, Alpaca GH, the Blessed King, Okogyeabour, Eddie Sofano, Etwaso Diamamo. Meda say Apakanti, a brass see the sofa. Na yensu sofano ebre was a Ghanaian if it's and somewhere de bre won a modu. Esa wa hina Apakan. Enu nti ba akufo we ta wani ase a. Wo bebu achacha. Abusuan komoni nyina enie ye otetefo no krado pa 2023 ye beka no sabosome edu enie ana Volta River Authority ekobie akosombo dam emewi akire Ghana fo adehye meka Ghana fo adehye a ye nia no aibefo dodo no afole victims asantifo wo ho wo fole victims wo ye ehehen wo ye ayi enkrani wo ye ayi bechebni wo ye nordna chese Ghana fo adehye na wo mugu omo northern part of and I say wo ewo vote ane de obi ansa kan de obi a torrential wait me ha no a na nyakura say Volta River Authority chese wo mo sa bebie ensuo ni biem. Last year sanka obusuani a ebi afid ye bompa ise bibie nsi na emu so man fa nhye ngu akwam a ebetima kan obusuani asembe na woka e de a kire mpenfo sansem we eho 0534050199 0593406565. Good evening. Good evening, Ofa. Pole. Ofa na tete. Ofa na yo do babo. Bon. Kas Pole bibia boko de. Bacho bibia boko na uswe. Oh me hoye, bo me nkomo tu mpanifo no fo kakra. Nde meka chom ni se omufa kwampa ngukwemu. Omufa kwampa se ngukwemu. Sisepa. Mu afera okasa. Iwa don wonu. Ofa ne meda. Meda. Enna tiny kan no, meda. Ofa ne kojo Sammy eje. Yeje enye ba tashi he. Enye ba tashi he watia. Chaso network renye. Good evening. Hello, good evening. Who did yourself every? Sorry. You're from Benji. Make a traffic to my 57. Benji, enkranesi umu. Enkrano esi umu. Make count nine. Wafa. Unkan we die. Ebubu da you as intender. Hetni Ukraine diano. Mamintie we. DLFM 106.9. Wafa nyamini edana say. Say na yakoyi na po. Na ni America ne say. Yeda impenifonso ase say this time around there. Ya say ye nianum ne say ye ba be die like amodi announcement aba. Ye best say ye nianum no. Obi onim say baby otse no. Ebe ha no. Onko esro emaye. Senia bibi boni dia. Enti wo sini dan na assembly na je ni sika ma wo se dan no. Ye biensu a wontu mfre danum. Anasa wo ka kire mpanofo no se wo mo mfa nhyehyɛ pa na emu akwam Ghana ni nentu mfiri ni fie. Oh, ni America ni se mpanofo edi nhyehyɛ pa begu ba Ghana fo na nkasa nso wo fa. Obi oho nim se baby oti eye nsuom no akwakoto eho no. Na ha na to ma no. Ene ebi onu ma hemfo no ebi onu ma contractors
developers ne nyama amo nyina ka ho bi ana yen Ghana for na so ye ka ho bi Medas, good evening. Kafra went to me, nyina so 0534050199 0593406565 and count down say contract and adwuma fe. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Me pacho within the self frame. What for Okogyeabour ya Dixon Badaku. Kweku jeje. Kasofi edukuru. And your voice now romantic pa. Wafa me feelings kakra. Maminti o Kweku. Wafa nyame sira wo. Me atene se o se me me be kan wafa me atene nyina ne se se na mo abudi kankan ye pama brichi asam ye tu. Ye pam particular ye tu me tie fu wafa. Eko ebe nyina ye Ghana fu asam ne ye ken. Nkofu ngaka. Uti wo ntu bebi. Nti Ghana fu mo na ye nyentu me se wonga ton asas na me ye ndi o ne di kan yo di antin en hu ansa. Na se ko ba ya beke bi dia ton ze be dia wo bia de eni ama hunu na be to Ghana fu. Nti a wonga na hu sia chenye ndi ye nkwan hu hia. Nti ye bi kan tu ansa. Na ye ba na ye wo bi ya beka ya ka fa hu. Nti ne ye pe ye kan ne me da. Me so me da say good evening. Hello, good evening. Went to me and so 0534 050199 0593 406565. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Me pato did this offering frame. Hey, of simple. As I before watching my Fabiana was my point. Yay, say Anna, my question yes, generator. I am a pentem. Yeah, I'm all Canada. Yeah, I'm finding your mamma go out when I be last time they didn't in your cry. And dime prayer, chance me penna. Meda say what 2 penny for no for good evening. Even though I got stuck back. Simple. Mo. That be mean film. Yeah, if I mean film, can home. Mean film will be anyhow. That's right. DLFM 106.9. Mamin too. Major also. Agape. Mamin too fi agape. No, but if I find the phone to say, Mambo, you wish I phone in Mamma Mokoko. Yeah, Baby, yes, your Madaruma. I am never in a work when come on. Yeah, both I said, when you are not to and come. Yes, so yeah, that's it. Yet, yeah, agape to Popo, gentlemen, far after for no ABM. Yes, also, I also is happiness. DJ Hatesman, Upele. And they said, the was Kanyama Boom, and now the Amaboy, him, I be fresh at Tawali Pe. Na DJ Umarion and the Echo Facebook or what the form team for hire Omalion. Some Kwadwo say be so appealing. So what the form cry. Nigga bed in one dance and saying so on when I saw the Kumi, you do miss and say, you miss and wife said, I know who's Omalion Aquasai. Or quite or Tiffy, or cross, so they put a bear was swimming by and son or Tiffy. Sir, let me catch it. Why has you? Any other form of that, then on Yankopono, when of us and Nadia say, Opeja with Yenny, and then a cosra. No, this is a near basin in Dabre. Okay. And you know, I'm a dad from Sano. It's a Yanko Paduma. Oh, Pejaba. Andra, and I didn't catch them say, a dinner damage one Pentino. My mama didn't say, me, you be the man. I mean, Empire or boy and Yanko Poetry. Is your man on the phone set? I say, oh, sorry. Master, say, I'm Yakatan so crady. Me name the camera for you. Now, the other thing, I'm not true, you know. You're a bomb by accident. What to enter pen and tell to be to be pa. So, in pipe with the pipe on the so many years, no, say, oh, no, why are Fantino? Maybe I don't know. Yeah, but so pay less a rate and we'll below your day. Are you?
Wúlò ìbùsùn òpèlè sá ẹ̀ka ahwait obolo ẹni pipe dẹ̀ nsuo mu a ẹ̀dẹ̀ yà busan. Òpèlè sẹ́ ìsì microphone ebi nsi na ẹ̀dẹ̀m ti ebi sẹ́ ebi de sinẹ́ kyiri busan. Ọsì yẹn sọ̀rọ̀ nkọ́ yẹn sọ̀rọ̀ nkọ́ na Ghana fún ayẹ crowd sẹ́ mu bẹ̀ tiẹ̀ nyom ọ̀nà kúrẹ́ nkyẹ́ kúrẹ́ ni hu bẹ́ẹ̀ bẹ̀ yẹ hinti no. Ẹ̀yẹ́ nkyẹ́ bi àná hu bẹ́ẹ̀ yẹ hinti yẹn sọ̀rọ̀ ní tiẹ̀ nyama no. Na òpèwé kìpì o ọ̀sọ̀ adé tuntum rẹ̀ òpèwé kìpì bi a òun nìyà. Kúrò náà yẹ ti mu ní diẹ sẹ́di yẹ ti bi àná ó bọ́ ọ̀bẹ̀rẹ̀ kò sí sẹ́ nkúrẹ́ náà ó bẹ já hɔ. Ó bẹ ndẹ̀. Ndọ̀nù sẹ́dẹ̀ wáyé dàbẹ̀rẹ̀ àbọ̀ ní diẹ wọ́n twẹ́ ní obi ẹ̀tu do. Ó yẹ ibi àná wọ́n di. Bẹ́ẹ̀bi ọ̀nàm bi a wáyé prepared. Ọ̀nù sẹ́dẹ̀ mi hu no bẹ́ẹ̀bi ọ̀nàm bi a wọ́n abọ́ ní ho no ọ̀nàm no. Hitman a oyɛ no saa yi. Mesi baabi ɔnam bi a waboa no ho. Okay. Ana opele nte saa. Nipa da so nam ho bia wo bia aboa ho. So Kenyanza. So Penny or Mario, we nipa bɔne fo The form team kra. Za? Oh, na de. Send opele nim de si enti. Ono woni. Ndi wodi. Obenya no. Enti abusua ye kɔ. Sɛ wɔkyena ye ukwada. Ya me adoma. Wɔkyena ɛyɛ midweek. Utwa nko ade a ubedi. Mo edi a meje so ye gangster cat ya meeting kura Okogyeabour Ocran mene sofopani ha Awurade asra no Nhyiraba Kwadwo Sammy B osofo nwosra zere nwosra ne ye adwuma aho nje o mali abeto fom de mgina me na so pa